Hola! Estem aquí a la platgeta de Llançà i ara us tocarem un tema que és de la Madonna, que és el Material Girl, que és un clàssic vuitantero i molt frívol. Espero que us agradi. Some boys kiss me, some boys hug me, I think that's okay. If they don't give me proper credit, I just walk away. They came back and they can plead, but I can't see the light, that's right. Only boy with the gold hair, cause she's always Mr. Right. Cause we are living in a material world, and I am a material girl. You know that we are living in a material world, and I am a material girl. Some boys romance, some boys slow dance, that's alright with me. If they don't raise my interest, then I have to let them be. They may cry and they may lie, but I don't let them play. Only boys who save the pennies make my rainy day. Cause we are living in a material world, and I am a material girl. You know that we are living in a material world, and I am a material girl. Material girl. Toca-me-la. Bueno, Material Girl, us vaig ensenyar la clau de la frivolitat. Ara mateix són 3 rodes, una que és molt senzilleta, que és aquesta intro i entretemps, vale? Entre l'estrofa i la tornada, que és sol, fa, sol, fa, 2 vegades. Llavors comença el tema i és sol, sol, fa, sol. I això és el some boys kiss me, some boys love me, sol, sol, fa, sol. Vale? Després ve la tornada. La tornada, es complica la cosa una mica, però no patiu, és molt senzill. És, cause we are living in a material world, yes. Do, re, mi, do, re, sol. Do, re, mi, do, re, sol. I aquí enganxem amb la intro. Sí? Que és el sol, fa, i ho podeu tornar a repetir tot una altra vegada, sí, repetir el tema, aquells que us estiguin mirant. I al final, quan acabeu la segona volta de l'estrofa, doncs llavors li podeu cascar un final molt frívol i molt ximpón, com es mereix aquest tema, que és que sona tan bé, que és sol, fa sostingut i sol. Xin, pon. Genial, eh? Doncs apa, toca-me-la. Com ho heu vist, això? Tinc fred. Sí, això ja comença... Tinc fred. El sol ja ha desaparegut. No, què tal aquest tema? Bé. Pim-pam, no? Sí, és molt fàcil. Sí, i ara us tocaré un altre tema. Ai, fuck. Bueno.